सगळे ब्रिज चालतात तसे, इवन बोरी ब्रिज चालतात. काय बरं रोड असा परत दोज आर दी कोकोनट्स. इव्हनिंग राईड भायर सरल्या. Dale circle. That side it is Panjim, and this is Vasco da Gama. अरे वा, न्यू रोड करता, न्यू रोड. काय बरं रोड असा परत न्यू रोड करता. हांगा ऑलरेडी रोड काय बरो आसा आणि परत त्याच्या वयल्यान आनी एक बरो रोड करता. ते बसया. हय थंय बसया मरे. दिस इज वास्को रोड फ्रॉम कोर्तालीम एंड सी. There is some road construction going on that side. That is Zuari Bridge, Zuari Cable Bridge, and these are the magical waters. These are mangroves. They will grow like this. ये मैंग्रोव्स है and ये अभी प्लांट किए गए हैं. See this electricity pole in between the waters. Anyways, this Vasco road is one of the finest road you will find. One of the finest road you will find here in Goa. There is one church over there. Someday we might visit there. Z900. Let me show you something. See how the fishing boats are parked. सस्पेन्शन ब्रिज न्ही तो, बाउन्स म्हणना तेका. तसा हालता ब्रिज. सगळे ब्रिज हालतात तसे, इवन बोरी ब्रिज हालता. बोरी तो मोडला. अरे मोडलं, आय मीन ब्रिज हालताच तसे. दिस bridge construction Samar is still here. Places like this they use for breeding of prawns.
सुंगटाचे हे सुंगटाची मानस ही सुंगटां ब्रीड करपा खातीर यूज करता आनी कुल्ल्यो न्ही रे एंड इवन क्रॅब्स इट सिम्स ए मांगिदे लाकूड ते नो यूज ऑफ दिस ब्रिजेस यू कॅन प्लग कोकोनट जस्ट लाईक दिस सी one more benefit of this bridge is at so much height that you can literally pluck coconuts from here. See, those are the coconuts. See, I can touch. See.